Hello, dam tek mo business CC popi pan na khutak lam kong lenu hi. Tu kar ni ngani hum sharing pen pa lam pu ten hidinga pasien thu hong gen ding pen assistant pasta hiding hi tuka ki gen ni chunget khom na ding pen sia te ni ding hi Sunday hun ger na a pasien ina thu hong gen ding pen ko gam pa na hong pai reven tor khan pau hiding a worship hong ma kai ding pen lia kim no hiding hi business cc levy Facebook le better the cc popi zo chu pan phanna le byapyang na te kien the hi better kopya pasia min phanna le byapyang na te nasatakin kinai ding hi church pastor pen Australia a ninga song pasien chugen ding in pai a hi manina chugen na phok chani to pa in sia pa hongom pi ta hen sia pa kamaloi ilung tang jesu a ding in min mama peole jesu in hongo pi no masadin hi lomo igwa zon na din bang hi kuriam Ikwa zona ding pasian thu mangin ama phat ko hi Joshua alian gu na sunga Israel mi te zero ko khopi simding in to pa in gar hang te kol tunga ka in do ding chilo hi ama in nisagi sung khopi kim velin ong di chi ingai suna to on na hangin kol pi chim ding piang thelo tu hi ai hangin to pa in to kol pi chim sakhi to bangin inun tang na ihak sana te izo theina dingin to pa phat ko hi business sia to pa phat khom dingin akwa ma pe kong zonu hi